برای تماشاوان هجا گرامل گنده زهریه دوام دیگه ویدری دایکش پکاته عرب الویدری حاضر وقت زانی مگوت لگند پکاته کرد هی پکاته عرب جی الویدری ایرو خارج تایبت به وقت بیشتر گل عرب تی حاضر کردن امجی گهدار بکنه و چوا حاضر تی از وستانه دکن دست بکی مناسب کن تعرف اسمك سعدة عادل محمد بله خالتك سعدة تتكاريج مرة بحث بكي هم شوا مدكارين زوستاني دكن بتايبت قوتي مالي نحكي شوي عن المونة gelek xwarin hene ji bo zivistanê amade dikin megdûs, penêr, şinglîş ew jî xwarinek a gelê Ereb e Kurd zêde nizanin çêkin kêm dizanin çêkin bamî fasolî savar bacanê reş em hişk dikin ev jî kişkê ye gelek herêm zêde nizanin vê xwarinê يعني أفخارن يا نيافي هرمي الجرجوت ناوس alî herêmên hundir ên Sûriyeyê ên vir nizanin بله خالتك سعدة بخوش جندي ez bi xweş hemayê me lê hevjînê min ji vir e بله ev çend salet tu li vir jiyan dikî ev nêzî 20 salane ez li vir im lê bi qasî 30 salî ez zewicî me 30 سنة يعني te jiyana vê derê çawa dît Jiyan li vir pir cuda ye, xweş e, jiyaneke civakî ye. بله که أفخارنات آماده کی هم وی جناس بکن چاوا چه دبه لبن Ev xwarin ji mast û savar û xwe tê çêkirin. Ev 6 kîlo mast e, em hinek xwe dixin nav de شوية ملح ji bo ku xera nebe. يصير فيها دود بله یعنی کی جان جوره ماست و دبه كان لبن غنم السقف Mastê pas û yê çêlekan jî çê dibe, lê pas xweştir e ji yê çêlekan. Her 6 kîlo mast, كيلو ونص kîlo û nîv 2 kîlo savarê hûr dikeve nav de, خلطهم em baş li nav dixin û em 5 yan jî 6 saetan dinoxumînin ji bo ku savar mast vexwe. بله تو داتینی بر روژه یان Li ber rojê hem li hundir jî dibe dunya germe. صيف حار بله اف خارن تنی زوستانه تی خارن یان جی هاوینان دبه Niha jî tê xwarin lê germ e. Zivîstana xweştir e. Cureyekî şorbeyan e di nava goşt de tê çêkirin. Piştî ku 5 û 6 saetan dimîne em ê lê binarin. Eger ziwa bûbe ne hewçe ye ku em bixin kîsekî de. Tenê tê bifirkîne û deyne ber rojê. Lê eger şil be tê bixe kîsekî pambo heya ku ziwa dibe û tê wisa hûr bike û deyne ber rojê. 2 saet يومين ثلاثة Du sê rojan li ber rojê dimîne li gorî ku yek bixwaze. Heya ku ziwa bibe paşê em dibin aş û dikin weke botrayê zivistanê jî dema tu bixwazî çê bikî tu dixî nava ava germ û dikelînî بله یعنی اف ده و ساهور کریه erê paşê jî em ê bibin aş heya dibe weke botrayê xweştir dibe. بله اف خارن تنی بگوشت را چه دبه Erê goş re xweştir e. Wisa me xelas kir. بله خالتك سعدة گوتنه کی ته یا داوی هبت بو خوازی بیجی ورينا هالبرنامج Gelek spas ji bo we û bernamê wê xweş ku hûn li nav jinan digerin û rewşa wan jî nas dikin. بله گلک سپاس هر هبن